iPodcast yabazalwane, iplatform lapho khona izinceku nezincekukazi zigonyuluka futhi sixoxa ngohambo lwempilo. Kungabe izimo ezibhlungu abadlule kuzona, nezibenze baqina kakhulu okholweni. Ubumnandi bempilo yevangeli, isikhuthazo kwabasebasha emshadweni, okholweni, kanti asiqini kalokho kuphela. Sibuye sithinte nezinye izihloko, izinkulumo ezakhayo, kanye nokuningi okuphathelene nempilo. Hlala nathi unethezeke kwi-podcast yabazalwane. Ungakhohlwa ukwenza lokho okulandelayo kwi-channel yethu. Like, comment, subscribe and share. Lena i-podcast yabazalwane. Sanibonani babukele emakhaya kunjani? Welcome to a beautiful Tuesday. Namhlanje sikhona la ku-ST Media with your host uSis Nomzamo. So namhlanje ku-ST Media ngikhona ngibambele ubhuti omdala uBaba Dlamini. Today ku-ST Media, please don't forget to like, subscribe, share and also nisfollowisho kuwo wonke ama-page we-ST Media. Ku-Facebook siyatholakala, sikhona ku-TikTok siyatholakala, and also ku-YouTube sikhona every Tuesday ST Media. With your host ke uSis Nomzamo, angihlelanga ngedwa namhlanje nginosisi omuhle kakhulu. Sawubona sithandwa sami. Yebo sisi ninjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Usisi omuhle kangaka. Ngiyabonga. Yeah. Usisakani. Yeah. Yes, usisakani. Unjani nje namhlanje nje kuvukekile kwaba right? Yeah. Since kusasexeni. Fresh, ngisase right, yeah. Hayi siyabonga. So umuntu ongamazi othi sisinomzamo ngiyakubona ukuthi uhlele nosisakani. Usisakani ubani, ebuyapi, ezalwapi? Okay, njengoba bososhito igama lami ngimtsakane, ngwakakhoza Sibongo, ngibuya enzaweni yaseMpumalanga. Phakathi esigodini saseNkomazi. So ngatalelwa khona lapha eBlock C. Yeah. So ngisho nje ukuthi ngingumntwana nje lokhuliswe ngogogo. Yeah, ngikhulele kagogo. Ngashonelwa nje badala bami ngicabanga ukuthi bengina 12 years, then gogo wangikhulisa. Bekunjani nje ukukhula nogogo Nkosi yami? Ukukhula nagogo bekumnanzi kakhulu, angisoli lutho, bekumnanzi kakhulu, ingakho namanje nje mangikhula impilo ayikho difficult because ngathi into letiningi. Gogo ngifundise into etiningi kakhulu, ngifundisile kulima, ngifundisile nje noma ngingasebenza ngibe nayo imali ngiphile esilungu, but gogo ungifundisile ukuthi uma i-optional ikhona indlela lenye yokuphila, ngifundisile nje esikhule kahle nagogo. Hayi siyambonga ugogo, siyambonga ugogo. Ngiyezwa umentiona ukuthi at the age of 12 years walahlekelwa abazali. Bebagula bekwenze njani? Okay, badala bami bashone 2003, bona mabafa bafe ngekugula. Yeah, kwagula babekucala 2000, and then makagula then 2001 kwagula maki. Make ugule after babi, but kufa qale babi. Qale maki, I'm sorry. Okay. Yeah, kucine maki egula. Then bathi kwacala kwahamba ubaba kuqala. Kuhambe maki kuqala. Okay. Qale babe egula kwahamba maki kuqala. Make ufe 9 January 2003, baba wamushone 24 December 2003. Oh, okay. Yes, I was 12 Our years. Condolences. Yeah. Our condolences. Sekuyinto leseyindlulile. Yeah, sesiyimukelile nje. Seku right. Yeah. Mara akujwayeleki kepha ke siyamukela. Yeah, kunjalo kufa akujwayeleki. Namhlanje sizoxoxa. Sizoxoxa ngendaba yokuthi kuyenzeka ukuthi kuthwale ngomndeni. Yeah. So istory sakho namhlanje sithi ukuthwala ngomndeni. Yes, silapho. Silapho nje. Yeah. Awusilandise nje kuqale phi ukuze kufikelele lapho ukuthi nibone ukuthi umndeni wenu bathwele ngawo. Okay. Ngicabanga ukuthi
asengicale ngingambulele yokuthwala kuqala ukuthi kuthwele njani ngalomndeni ngicale lapho then after uma ngabe isikhathi sisivumela then sitaw bese sesiyaya ke ukuthi mina ngikuthole njani lokho. Yes. All right. Njengoba bese ngishito nje ukuthi batali bami bashone 2003 mabafa bafa ngekugula bona. So 2022 kufike uNkulunkulu empilweni yami weta watongambulela ukuthi kwendakaleni. So indzaba ngiyithole kanje kusho ukuthi ke emndenini kunemuntu ke lophumile waphuma ukuthi ufuna umqebo imali ngisho kanjalo then wabese so yaphuma uya outside the country of which is Maputo indzawo nje lejwayelekile nje kuyatiwa makuthiwa kuyathwala labaningi bayakhona. So makafika lapho wafike wayosho ke ukuthi mina la ngilethwe indzaba leso ngifuna kuba rich and then bamtshela ke ukuthi kude ukhona ukuthola lokho mele uthwale ngalomuntu lo kushiwo ubaba wami akuthwalwa nanoma ngabe ngibani kushaywa tinhlolo then tinhlolo tiyasho ukuthi mele kuhambe bani but vele asithwali ngenhloko kufuneka lengadi. So wabese so uyakwenda lokho lebakucelile ukuthi akwende then kusho ukuthi inhlolo tishaye angathi ukuthi makwami ushaye kanjani but naye ukhona lapha kuleli gama lekuthwala then babwami yena kusho ukuthi i-main member lekuthwalwe ngaye kukuchazela nje kancane imisebenzi yabo ayifani. Babwami nje kunikelwe ngaye outside the country akaphili la eSouth Africa uphila outside the country unikelwe khona vele umphefumulo wakhe but angikhona ukunderstand ukuthi uphila outside the country nje uwenda uphi umsebenzi but into lengichazelo yona ukuthi uma kasebenda kungena imali la eSouth Africa tukemnikade wenzaba kuye yona lo othwele ngobaba. Yes so makwami yena naye usegameni lekuthwala because nalokufa kwabo lokuthi lomunye afe ngo January lomunye afe ngeDecember it means something tindoda abo tihamba ngeorder kunema principles nema procedure. So uyena ke usebenzela la eSouth Africa akasebenzeli le baseparate but bonke basegameni lekuthwala then asiyeni enzabeni yemndeni. Uma umuntu athwele umndeni nawo futhi uba inhlawulo kulokuthwala kwakhe. That is why umuntu uma kathwele noma angaba nemali njani akumele asite umuntu emndenini. So nine nonke kusetshenziswa ini leti inhlanhla tenu la kini yabona then kude kuphumelele mina loyi1 lengendelendo. So it's a principle letindo leti kuhamba ngale mithetho yakhona noma angafuna kuninceda no umthetho umbambile enemele umthetho awuhloniphe uyayibona. So ihamba njalo ke again emindenini uma ngabe uthwele ngalomndeni lo thi lamndenini la lendo le angisho ngiyale ngiyoyifuna then mangiyifuna ngibuya nayo la ekhaya then mangifika nayo la ekhaya ngiyaintroduce ngena naye phakathi ekhaya ngiintroduce kuphi ngikhomba ama members emndeni then ukuthi igadla ngena ushaye so then seyangena iya control lapha phakathi emndenini. Uma ingena ekhaya letindo leti lebatisebenzisa angitati ukuthi tinjani angitati ukuthi bengisazobuza lokho ukuthi mawucabanga utholeni is it inyoka or uthwele ngani? Yeah angikwati ukuthi kuyinyoka noma kusilwane lesinjani angati but usually bavame ukuthi inyoka but lenyoka songa siyada sikaze sayibona ukuthi ngilele siyatiko noma ngilenjani but mina ngithanda kusebenzisa leligama lesilwane. But lo othwele ngomndeni niyakubona ingcebo yakhe niyakumbona yena ukuthi yonke into too much ikhona izindlu zikhona imoto zikhona impilo i-right yes konke kukhona yonke into longayicabanga nje ikhona impilo i-right ku-right uthuthukile ku-right imali ikhona eningi abantwana nabo yeah ku-right abantwana bakhona nabantwana kubahambela kahle
angeke ngisho ukuthi 100% i-progress but I think kungasho ukuthi kubahambela kahle ku-right. Kukahle. Then bese kuphi ngenzaba yokuthi makabuyana lento lena ne, Yes. then i-introduce lamndenini kuthiwe ayigadle. Hayi ukuthi igadla ukuthi sidophumelela, no, kufuna isicinzetele thina lamndenini. Then sekuyangenelela ke lapho kungenelela indzaba yebafi lekuyinto le mase ngifika khona abantu babe sesebayadideka because mina iguide yami nguSmakathi and abantu banekuthi uNkulunkulu ungena kanjani utukwe bafi, but I think masitohamba sihambe batogcine ba understand. So uma ingena lapho ke ikhipha bafi bala ekhaya bayaphuma bayohlala ngaphandle sekurula yona. Sesiyacala thina manje sesingena tukwetindzaba tema rituals. Imake umuntu ongasunderstand iswati abafi usho ukuthi amadlozi wala ekhaya. Iye ngisho bantu bala ekhaya lebe baphila njengamakwami. Oh, Angisho makwami so shonile. Kahle kahle ngathi uthwetshuliwe. Makwami kanjalo ukuthi ushonile but uphila somewhere njengomuntu othwetshuliwe. So lento mayifika ikhipha bona. Bona laba ne labami batali labo basetshenziswe as a sacrifice. Labo vele baqale ukusebenza because mabangicocela yonke lento ngafuna kubuya ngijike ngibuyele emuva ukuthi lo muntu uyendenini lento like bengidideke kakhulu nyalo sengingcono sengikhona nokukhuluma, it was not easy. Then ngayithola ukuthi lento lena ngathi uyende bo 98 but batali bami bafe 2003 and batali bami bakhombisa kwangathi bona babulawa baphila emhlabeni for extra 5 years. Kodwa bona sebabulewe sekwentiwe yonke into seyiphelile. So bambatali bona ngicabanga ukuthi lapho abo ma spirit bese kasetshenziswe ngale. Then inganeno mayibuya yona ikhipha labanye bafi lesingabadi like lokho ukuthi maybe kuna gogo wakho loke waphila emhlabeni. Lele singabadi nabo futhi ishaya zonkayi. Ishaya ma members laphilako labana vele bokusacrificewe ngabo labo. Maka ngichazela uNkulunkulu uthi 3 yetidumbu letingene phansi for the sacrifice. It's 3. Bona by 3 sacrificewe ngabo labo sibabeke eceleni. Then bese kulaba bebafi ngilokuthi maybe angisho vele kuze kube namakwami bekunamakwakhe bekunabanibani angisho yabona labo gogo kagogo. Yes, nabo labo iyabashaya labo baphumela ngaphandle abasana khaya abasana nzawo. Yes, so sekurula yona. Then thina as ma members of the family sesiyacala manje siphila ngaphasi kwemthetho walendo le. Ngilapho lesekungenelela khona Exodus 20 verse 4 to 5 lakathi uNkulunkulu singadikothameli tithixo singabakhondi labanye bonkulunkulu. Then manje thina sesikhonda sesiphila ngaphasi kwemthetho walendo le, but asahadi this thing it's a secret. It's a secret. Big one. Uma kumele ngitshelwe sometimes kumele kukhalwe, sometimes kumele kukhameke kwenteke yonke into kumele kuthandazwe ayikudlala makumele ngithole ama messages. So then sesisenda ama rituals manje sesihlaba inkomo sihlaba inkukhu, but yonke into leyendwako yendelwa egameni lalabafi ukuthi maybe kuna gogo lothite lo wadala sibanibani kuna antwala ekhaya, maybe uyagodola ufuna tingubo, maybe mele sihlabe kufuneka anitshelwa liqiniso ngeke vele silade liqiniso. So that is why I'm here ukuthi bantu bathi ukuthi bungoti baletindo leti yini. And kukulandzisa kancane njengoba bongibude ngekuthi ngikhuliswe njani. Mina angakhuliswa ngekwesikholwa. Ngikhuliswe ngekuphahla. Vele asikwadi kuthandaza ekhaya kithi. Yebo bengiya esontweni but akusiko lokule ngikubona nyalo ukuthi kani uNkulunkulu uso. Then ithine lapha siye esontweni sibuye sitophahla sibuye sitowenda konke ene yonke into yendiwa kuphi ngaphasi kweligama lalabafi bala ekhaya kanti akusasibo sengilendo lefuna tindo angisho amandla ayaphela. Like ithine emakholwa amandla ayaphela. Then makuphela amandla ami ezilikholo mele ngibite the
name of Jesus kude angiphela amanye amandla. That is why umpostoli Paul athi I can do all through Christ who strengthen me. Then lamandla siyambita Jesu asiphi. Then bona abasinawo lamandla aJesu lengadi leyachitheke siphambanweni. Then bona ke uma kuphela lamandla kufuna kwenteke lama rituals. Uma kwenteka lama rituals sitshelwa ukuthi okay letinkinga lesinado titophela. Then ascending lokho then siyahlangana ezimndeni vele senda umsebenzi. Uma ngabe mina sesiwami bengathi kwekuthi mangenda umsebenzi kulimala makwami kulimala babwami. Letindo leti nasenda umsebenzi sibulala noma ini dithola amandla tiyaphakama tiyagadla futhi then siyehla futhi siyaphasa. And thine bantu imistake yethu asiyibuki progress. Thine bantu sibuka nedi ukuthi bathe angenda umsebenzi. Uthela omunye nini wathi umuntu unenkolo yakhe. Uthi uthola umuntu ufakele kakufakile lana yabona isiphandla ene like lo muntu uyabelieve ukuthi lendo itonginika amandla noma kutoba neprogress but akabuki ukuthi le progress ikhona yini kuye uyayibona ene lento le kunebani labathi liciniso thina asati lutho hayi siyenda vele nami ngiwendile umsebenzi ene uma ngabe bekungakafika iNkulunkulu kimi wangitshela liciniso ngalendlela lengikhuliseke ngakhona bengeke ngize ngimlalele so ngeke kube easy for abantu ukuthi balalele because labantu bethu labafi sibathanza kakhulu. So but I think ngekhamba sidagcine ngibahlukanisele kahle bakhona ukuvisisa ukuthi bahluke ngani labafi naletilwane but ngicathi maybe labanye sebanayo ilight. So mase nibona nina kwenzeka konke lokho kwenzekayo ukuthi manje ningumndeni niyacinezeleka nibathe niyafunda akukho okukhanyayo zonke izinto kuyabheda nje ekhaya nagcina nithathe siphi step? Okay. Thina njengoba ngishilo sibantwana bemufi. Ngisho ukuthi sibathathu thina. So thina sihleli lapha asati lutho. Bhuti wethu wahamba wayotihlalela eJozi. Then wadizamela impilo khona ngale. So thina sasala siyi2 ngimi naseswami. So thina laphana yathi kwende kanjani? Umuntu uyatiphumela yena. Ahamba yothola liciniso. Mabathola liciniso abasitsheli thina kutsala abayadi lendolela abanye bantu abasho wena ubona ngebuphithiphithi wena ubona ngebuphithiphithi utobona ngemuntu nje ati distance abalabaleka endalokwana lomunye uyabuya utothatha umntwana wakhe buphithiphithi and then uma ngale kwende njani thina ngithi lesingadi lutho thina sitihlalela sathi lutho thina so mina nje ngisitwe nguye uNkulunkulu ukuthi afike but lengingakusho before that lo mntwana kithi lo munye unenkinga kakhulu akwende kulutho mina ngcono mina imvuli nginethile but ngithambise ngcono ayi yena kumatima akunamsebenzi akanamntwana angabamba sisu siyaphuma kunzima kakhulu but I'm pushing as a sister. So yena ke ngithe cala kuphaphama ngibone ukuthi hayi man kanzi why abeso why kwendeke so and then ngacala ukuthi ngihambe nami ngihambe bantu angeke ngifihle lutho mina abantu ngibahambile but liciniso ngizange ngilithole liciniso ngize ngalithola ngekufika kwaNkulunkulu lento yethi inkulu ngangibona ngihleli la imatima lento iyasabisa so kungimanje nje ungibona ngite la mina isibinzi sami nekuthi simakadze ngimbone ngemehlo and ungiprotectile uprotecte nebantu abami yes ma difficulties akhona ngiya-attackwa kwenteka lokwana kwasemndenini wami nje mangingasho ngikhulume nje kancane because angifuni ukukhuluma kakhulu ngalenzaba leyo labaningi bakhona abangithanzi but mina angina problem anginankinga. So uhamba kubantu abantu besintu ngifuna nje ukuyibeka nokuthi obukele ekhaya understand ukuthi mawusuhamba uya kubantu mhlambe inyanga nani akaveli nje lo muntu othole ngabazali akusilula kuyibamba le secret le labantu letindo tabo tinemandla uyabona ngoba sihleli so banetindo tabo so bathi ma boys or babita ngokuthi yini whenever you plan
like masiplana asithi ngidohlala mina nyalo ngihlale nemntwana ngithi uthi okay asizame kuphuma siye kuphi or ngidoplana uthi okay ngidothola imali lencane ngidozama ukuhamba hambisa siyobuka bona like letinto tabo tiyasiva tati yonke into lesiyiplanaka ukuthi nemanje that is why uthi uNkulunkulu makakhuluma nami ngalenyelanga uthi sidila nebantu lesinga understand lamhlabeni uNkulunkulu udalile wacetha kuna two mibuso kunembuso webumnyama kunembuso waNkulunkulu so nangabe labantu laba lesamba bona babhilonga kwembuso waNkulunkulu bayatana they are a family that is why uthi Jesu Kristu ngalenyela ngamakakhipha emadimoni bathi wena Jesu ulidimoni uthi no mina ngeke ngikhiphe lidimoni ngelikhiphe lenye lidimoni mele lilisupport so we are a family. So kungivisa phulungu ngalesinye isikhathi umzalwane mangahluleka kuthandazela lomnye umuntu laba bayancedzana bayatana bangani so mina mangigijima ngiye ngala yena usuke sekati kwekuthi mina ngiplaneni ngiqabangani letinto tiyasilalela it's possible ukuthi tiyasilalela namanje ungathiwa ukuthi tiyasilalela but mina I don't care ngiyenda insandvo yaNkulunkulu lokhu uNkulunkulu lathe angikwenze because uthe angingathula ngikhuluma amen uyayibona so lapho ke tigijima kuqala tona tiyovala so ngeke ukuthi wena uchitha siyadlala nje uze wabekisa ngalelo langa uNkulunkulu asitshela ukuthi sidila nebantu lesinga understand bane matrix ungabathatheli phasi waze wangibekisela wathi nyalo wathi umanyalo nicithe 50,000 nisatocitha times 2 niya 100 uma ningabuyi kimi yeah so because lapho bengingasi1 so bekasho ukuthi nyala imali leseniyicithile it's about 50,000 and mangabe ningabuyi kimi iya ku times 2 so thina sigijima siya kubantu nje siya kubantu thina bayatana labantu basebenza bonke abantu belivele bumnyama bayatana yes bantu labasebenta ngemandla sathane bayatana kakhulu futhi ene bayalekelelana and mabafuna qitha wena bayinto yinye bayimbumbe uthi uNkulunkulu mabangi-attack ngalenyelanga uthi labantu laba attackako bayangimangalisa kwabona abavani mara ngiyamangala ukuthi uthi hey abavani njani just ngilokuthi nje abathembani ukuthi nabo bangadibhana phasi abathembani bona bodwane but mabafuna ukucitha umzalwane into letincane bayabambana nje kakhulu yeah ene wena utomangala ukuthi how okay mina nyalo ngisejozi yabona and then umangale ukuthi ngiathekwa umuntu lengingamadi njani manje ngoba mina ngilwa naloya and loya maybe useneli sprayed nabayatana labantu ungazi uhlupheka ungamangala so cause nami I was confused ukuthi how and then mina nyalo sengiathekwa ngilabanye abantu mina ngitshelwe ngemuntu umunye manje sekutana labanye abantu lengingabadi bayangi-attacka ngiyi-threat yonke indzawo devil worshippers abangifuni nje bangi-attacke ngaze ngacabanga ukuthi akumele ngiphile la emhlabeni so but manje sekungqono sitawuya lapho kwema-attacks just nje besithi fahla ngifuna size kuleyo ukuthi after so ihambile inyanga wahamba konke wazama wasindiswa ke manje wathatha uNkulunkulu manje mawuthatha uNkulunkulu so uyabona ukuthi okay isiphephelo sami yilesi after receiving uNkulunkulu uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho kwaba njani ekhaya yeah kube madima kakhulu njengoba bengishilo nanyalo kusasematima nanyalo labaningi nje bayakhuluma emakhoneni and sometimes mabakhuluma kugcina kufike kimi but mina anginankinga angina problem nalencane even lokunye manguva nje ngiyabatshela ukuthi hayi man bani bangahlupheka bathi khathalele bona mina nami ngidade khathalela mina so but kona akukholula so le member ye family iseyazi ukuthi wena usendisiwe manje lethwele ngabazali bakho obviously angeke yahlale phela ngi-attackwa ngibani makangadi yena but physical kude lesingakukhuluma because i-question ithi utshele ngibani ukwati njani but spiritual ayi yonke into nje kuyatiwa even na the day ngiyosindiswa endleleni nje wafona wazama ukungijikisa kwatholakala ukuthi no uNkulunkulu songibidile angijikiseki so ubekade ukuthi sathane bekade ukuthi namuhla the day namuhla selifikile namhla selilanga lekuthi kwenteke into
ukuthi kube ne-breakthrough emndenini. Because kona bekubonakala kusho nje kancane bafike kimi ngeliphupho kokuqala maNkulunkulu abakhulula because kwekucala mangihamba la indleleni liviki lokucala for 7 days ngihambe nalaba labangasaphili baze bayongibeka esandleni sasimakathi. So lapho ke mangiphupha bafike ngeliphupho ngiyaphupha mina ngalana ekhaya kungena tigebengu. So uyabona ukuthi ngilenyindo and then ngiyafona ngala ukuthi ngiva buhlungu phela ekhaya sekwendeka into leso ngiyeva mani ukuthi hayi labantu laba manje ngathi abanankinga. So nje kuyabonakala ukuthi ngathi kunento lebese iplanwa bafika badongivusa bathi wake up uleleleni kanzi ngoba indoda iyamosheka. So mawufika kuNkulunkulu ufika ensindisweni, did you receive any deliverance? Lengakusho ukuthi indzaba yensindiso it's a process. It's a process. Lengachaza nje kwamanje lengalengelanga futhi sitawuphinze cabanga ukuthi naku episode 10 sitawufika. Amen. Yeah. Amen. Inkulu lenzaba. Ngiyalo nje sisayicala kakhulu. Ngiyalo sisayicancathi nje kumele sifike naku part 20 singafika. All right. Then ibongibute ngenzaba indaba ukuthi mawufika ensindisweni did uyitholile deliverance. Ufuna ukuchazela lapho. Kwekuthi kwekuqala kwanyalo ngisamukele Jesu Kristu. Step number 1. Then angisho bengikhonda tithixo le ngikhotha tithixo. Yes. Then and lena besifundiswe ukuthi masihamba siguqe sicela indlela. Sisho lokungumthandazo. Then but besicela lapha emsamo. Yes. La kunenzawo nje lama altars lesiwendako. Then lapho ke mina lendo le beyingiprotect. Beyingiqalela phambili ngaso sonke isikhathi angisho uNkulunkulu akekho. uNkulunkulu akabi khona la kune lona khona la kunaleti into leti khona akabi khona uNkulunkulu. Into lebakhona nje i-curse phela. So then besicommunicate nema spirits angisho. Then meaning angisho makusayinwa le contract le sonke simndeni siyasayiniswa. Siyangena phakathi konke and kuba ngathi imshado. Kuba nekuthi sisayina ini maybe akumele siphumelele akumele but impumelelo yona ayikho. Yeah but siyangena sonke makune case singena khona lapha sonke siflathele uNkulunkulu. Uyayibona nalokudalwako kuyaboshwa nalokudalwako kuyangena liswane nje lingena khona lapha. Then inyalo it's a process. So kwamnyalo uNkulunkulu sangitshelile ukuthi step number 2 yini. It's a process indzaba siyiqale 2022 isengapheleliswa. I-deliverance yami isengapheleliswa. Kodwa i-deliverance yami yatiwa uNkulunkulu ukuthi into wendeka nini, njani, kuphi, kwathi yena. Kuthi ngibani lo mfundisi lato omthumela kimi atongideliver kwathi yena njengoba insindiso yami yendeka on a private place. Ngabitelwa ku private place la nga receive khona Jesu la nga communicate khona nasimakathi sakhuluma face to face close to 5 hours cause indzaba inkulu enasikakhulumi kayi1. So it's a process kusamele khanjwe and lokunye la ngitshele kona uNkulunkulu uthi ngisatobuva bohlungu. But akunankinga because nathi sibafada ngisho siyahlala sihlalele inhlupheko sihlalele madoda sihlukumede. So nami ngidimisele kumbeketelela uNkulunkulu ukuthi whatever it is la kafuna kuyenda akayende as long as ngitogcina ngidisconnectile kula ma spirit. Yes because angisho ngishilo ukuthi kuna2 yemibuso. So ligama lami belibhalwe kuphi ngale ebumnyameni mangifa bengiya kuphi ngale ebumnyameni bengihamba naSathane. So manje into la ngitshele yona ukuthi uNkulunkulu uthe ngi50% but ungitshelile ukuthi labanye bethu basanyathele ngedinyawo just ngoba ilanguage yaNkulunkulu iyadida but usho njalo wathi labanye bethu basanyathele ngedinyawo khona lemgodzini but mina at least sengiyakhuphuka ngiku highway ngiyahamba nje. Uyayibona ngiyakuva ubhizi uthi uNkulunkulu said this, uNkulunkulu said this, uNkulunkulu uthi communicate njani unemibono uyaprofeta nje ngifuna sicacelwe mhlambe lapho ukuthi mawukhuluma naNkulunkulu nixhumana njani. All right. uNkulunkulu ucommunicate nami ngedindlela letinengi. Yes lokuyinto lekungithatha isikhathi kumuva. But ngiyalo sengiyakhona kumuva but futhi
kuyendeka akhulume nami ngingamuva yeah kupossible so uya communicate nami uNkulunkulu esontweni lekuyindobani lebangayati lebangayinaki ucommunicate nami kakhulu esontweni solo angitshela Tindo ngingamuva through umfundisi makashumayela kuphuma livi lelivi lelo litakimi kudependa ukuthi sendana ngaleso sikhathi kwendakalani then ngiyakhumbula nje ngalenye ilanga asho kunemuntu lobeka khona bekathunyelwe ngisathane ngisacetha kusindiswa because bengingayadi procedure ngingadi ukuthi kuphilwa kanjani njengelikholwa then kunebantu labaphilako emhlabeni batenda ngazuthi bona bathunyelwe ngusimakathi then bekahlala ngitshela njalo bashumayele bathi so usindisiwe kushumayela mfundisi bathi inkinga yakho kunemuntu lokufundisa umthetho wabhala angwathi nemthetho wabhala usebenzisa ama scriptures lesinye isikhathi maybe asebenzise Moses kana usho wena uyabona so angiva mina ukuthi basho mina hayi mina ngiyachubeka akhulume mfundisi futhi athi uNkulunkulu ulenze wena ukuthi ucethe nalomuntu wakho bekasebenzisa sikholo ayinda ngathi uthunywe uNkulunkulu kanti uthunyelwe even lebomnyama so athi ulenze wena ukuthi ucethe nalomuntu wakho utokhona ukuthi ubuyele kuye utawubuyela sokhala uthi imali iphelile ene lo muntu lobeka lokho angitshela athi nyalo sesebenzise 12,000 sesebenzise malini but mina bengakhona kuva through umfundisi esontweni kuyashumayelwa so wena nje intshumayelo bo relate kakhulu kuzo the more umfundisi ashumayela uyaxhumana ukuthi yes by then but bengingeva but ngende ngokuhamba ngikufunze ukuthi hayi man mosilendo leyikhulunyiwe esontweni ayiseyiyendeka bebasho mina ene ngaba nenhlanhla because kuleli sondo lelo bebashutha i-live bebangena ku live Facebook ngabiyele emuva ngayobuka le ende akhulumile I remember one day bavule ku Sambulo Revelation 3 bashumayela ukuthi ngalokukholwa kwakho lokuncane uNkulunkulu ufuna ukukuvulela umnyango ufuna kuletha sikhiya sa David lisikhiya la kavule khona ngekuvala emuntu and I was going to an interview and ngaphumelela but solo bengeva ukuthi kushiwo mina then again uNkulunkulu uyakhuluma nami mangifunza livi iBhayibheli maybe ngilivule somewhere then sengiya lapho ke sengiyathola ukuthi mangifunza so ngiyeva ukuthi hayi man noma bangathini le message itakimi kushiwo mina but sometimes ngingalifunza kungendeki lutho ngisacetha kusindiswa bekwendeka ukuthi sometimes ngibone umuntu etakimi after an hour utofika vele maybe ngimbona ngene egedeni maybe ngihleli somewhere ngimbone then after an hour utofika so ukhuluma ngetindlela etiningi ngeke umconfirm lo muntu uyakhona ukukhuluma nawe ngeTV akhulume like ubukela iTV so maybe ufuna ukutshela ukuthi mangiyakulelinye lisondo nje lo mnye umfundisi afuna kungenda kabi wangikhomba ngemfundisi lo seTV wangikhomba umfundisi adlala eTV wangikhomba ukuthi mara ngiva ngiboni bengisengamadi lapho ukuthi ucommunicate kanjani yayibona so makunzima because la silwa timbi la lendo leyimbi ngilwa timbi imbi nje lenye lematimbi makunzima ke kuyamkhosta ukuthi ehle atokhuluma nami straight lapho face to face njengaMoses njengoba wakhuluma naye ngesihlahla wabona isihlahla sivutha kuyamkhosta ke lapho ukuthi sengimove sometimes masekuliwa timbi uyakhuluma nala itindlebeni la utokhuluma asezulweni then ngimove etindlebeni then enzabeni yeprofet mina angiprofeti angiboni lutho but mangithandaza ngenda ngikutshelwa ukuthi yena uyangitshela ukuthi hayi mawukhuleka kuyendeka so ngicabanga ukuthi unesizathu why ngakho ungaboni because ngake ngathandaza ngabona kwangithatha 2 months kubuyela 2 months imncane kwangithatha 6 months kubuyela phasa edolweni ngiyoguqa ngiphindze ngithandaze futhi ngale tindo lengadibona emthandazweni so wavezelwa zona emthandazweni ngithi ngiyathandaza ngabona like bekungathi kusimo sebantu kukhulu kunemapotress nje kuthafu kujimile but ngakubona kufika la inhloko angizange ngitibone angathi shothi ngabe ngabona inhloko ngabe kwangithatha 2 years kubuyela emthandazweni so mangikhuleka bekuta so kuta kimi then mangima lokukhuleka ngingasakhuleki
like mangikhuleka bekubloweka kuphuphutheka ngathi kubuyele emuva. Then uma ngikhathala ngisho bengitsino then bekuta. Mangiphinza ngiqale phansi ngikhuleke bekuphuphutheka. Ngicela sibe afuna kungikhomba amandla akhe but uma usakhuleka awusabi lutho. Kude noma ungabona awusabi. But mase ucedzile uyakhumbula uthi sekunento lengiyibonile and then sokuqala ushaywa livalo. Kwangithatha isikhathi kubuyela bengithi njalo noma ngeva umnyango uthi ntswi bengivele ngithuke ngiyekele but nyalo sekuhamba kuyancipha kuba ngcono. So umuntu lo othwale ngane efamilini injani communication manje like niyabukana nje awukaze wafila ngathi ungamtshela ukuthi ngiyayazi into yenzile. uNkulunkulu uthe angiphile ngathi akunalutho ngathi akekho. Uthe angiphile nje ngichubeke ngithi ihambele ngiphile ngathi akunalutho ngathi akekho but into lengayisho since kwaqala lokho asikaze sahlangana physically ngemehlo ngikaze ngambona. Yeah but uNkulunkulu uthe nje angidiphilele ngikhohlwe nje uthe angikhohlwe ngichubeke nendlela ngichubeke ngikhulume lokho yena la ngithume kona ikuphela. Ukutshela nje abantu ukuthi ikhona lento iyaphila yes and mina benganankinga mina ukuthi batali bami bashonile shem bengana problem nalencane ukuthi ngishonelwe batali like bengumukelile ukuthi hayi sakhala ngemgcwabo kwaphela futhi noma ngaze benginekubona abantu nje athi umuntu emakwami ngibabuke mina kimbe kungasiyinkinga until kwaze kwafika uNkulunkulu wadongitshela ukuthi hayi kwendakaleni bengisho ukuthi batali bami batifele bafe ngoba bekufika isikhathi but uNkulunkulu ungitshelile ukuthi bafe before time and laba khona banetibiti and babwami bathi kuleli khona lekavaleleke kulo bathi akakhona ikumove akakhona kwenda lutho because yena it's a main member it's like mina mangingathwala ngaseswami like seswami ngingakhona kumbamba 100% ubambeke ngalendlela yokuthi bathi akakhona ikumove akakhona kwenda lutho nguye nje umuntu longivisa abhlungu empilweni yami makwami yena ungcono kakhulu makwami because yena ungumakoti. So yena abakhona kumbamba 100% abamati ukuthi ubitwa athi lento yetibongo iyasebenza and ethine like ithine lesindu lesi na usebenzisa sindu usebenzisa ngendlela yokuthi siyakulimata. Uyayibona? And laba ngasebenzisa isindu labasebenzisa silungu bayakholwa uNkulunkulu like bakhipha yonke lento yesindu ukuthi like ngathi akumele sathi ngaletinto and ngithi buti question ukuthi kani ngibani lekumele asifundise ngaletindo lethi ngibani mele sikufunze kuphi kahle ayikuthi mele sikufunze emasontweni uyayibona so and that is why ngithi mina abantu bane problem naletindo ngikhuluma ukuthi uNkulunkulu ungena kanjani ngoba uthe labafile sebathule cha abantu labashonile abakathuli. I was told ukuthi batali bami bafe before time isikhathi singakafiki. Uma uNkulunkulu akubekele 100 years wena bakubulale una 20 years lo 80 years wonke umphefumulo wakho utobe usebenda so mina bami batali bayasebenda. So ikhona indlela uNkulunkulu ayivezile ukuthi bangakhona ukuthi ekugcineni bagcine bakhululekile empilweni. Yes ungithembisile ukuthi batali bami batokhululeka ukuma kwami sesebasebendile kancane. Ayikusetshentiwe angathi kancane just ngoba indlela le bathi kusamele ngihambe bathi inkulu kakhulu akusiyinto lengamane yendeke nje because labantu bangenisa imali and nawe ucabanga ukuthi wena kulula vele kumthatha akafuni naye sathana so akukho lula bathi kuyasetshendwa bayakhona kulanzwa bantu labangasaphili niyawulanza lo mphefumulo njengoba bengishido ukuthi uma kabekelwe 100 years mabambulala yena ukuthi bafuna kuyomsebenzisa uNkulunkulu akangenzawo uNkulunkulu yena ukubekele 100 yena ukulinze ku100 akawumukeli lo mphefumulo then lo mphefumulo loyo uyakhona kusebenziseka angikwati ukuthi bakwenda kanjani but into lebengingayisho ukuthi remember kuna Satan lo bekahleli eceleni naNkulunkulu lebe kuyingilozi yaNkulunkulu wathi tonke letindo and then Satan uhlala nebantu bakhe phasi abafundzise
abakhombise abatshele ukuthi this is possible besingathi thina ukuthi ma devil worship ayaphuma emtimbeni ashiya umtimba wabo thina sathi ukuthi siyophuma emtimbeni masishona bathi kuyendeka kulomhlaba lesiphila kuwo enebantu abafuna ukubelieve ukuthi likhona live lebumnyama live lelisibulalako lelo live enebantu labasebentela live lebumnyama banengi ngibona mase ngiattackwa mase kunaletimbi sathana kabasweli labantu banengi banengi labantu banengi enesiyadilwa letimbi so lokunyele engakusho nje ukuthi masilwa imbi kude nje umuntu lophilako locishe angisupporte however nginayo isupport kulabanye nje lengeke ngibavete kwanyalo few yabona but labaphilako even nala ngihamba khona la ngihlala khona kuphi akavami ukuthi bangisupporte ngisho nebafundisa imbala mina kakhulu ngisupportwa nguye uNkulunkulu esikhathini lesiningi. So ungathini nje kwisimo sokuthi kushona umuntu manje and imindeni iyangabaza ngapha nangapha or ekushoneni komuntu ungathi senze njani singabantu? Do we pray for ispirit leso somuntu or singenza njani nje ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu la khona ngoba njengoba boshilo ukuthi makushona umuntu siya accept ukuthi uNkulunkulu uthathile maybe he or she is in a better place usendaweni engcono usendaweni eright namhlanje njengoba sombulile usimbulele emakhaya singababukela ukuthi abantu bayathwetshulwa abantu kuyathwala ngabo okay etinzabente ukuthi makufa umuntu ushonile umuntu namuhla ngingathini angeke ngize ngikhulume kakhulu because side lokukholwa lokufika lapho but uma ngabe besinako lokukholwa uma umuntu athejuliwe besingakhona ukuthandaza simvuse njengoba ngalo Jesu Kristu lo wasifela singakhona kumvusa umuntu but angeke ngize ngikukhulume because ngisengakuboni but it's possible because Jesu ngithanza ukuthi you cannot give what you don't have. Jesu wabulawa wacetha wavuswa. Then thina uma simreceive Jesu Kristu sisuke kwentelwa ukuthi sende yonke lento lewayenda. For an example Jesu waphila emhlabeni anganasono. Then uma ngonile mina mangimreceive sibhace ngaye ngiyakhona ukuthi nami ngibe ngilongathi anginasono ngiqoleleke ngani ngenxa ukuthi Jesu waphila emhlabeni anganasono. That was the reason why Jesu angakabi nesono. Kuthi kude thina sitokhona kubhaca ngaye mangimreceive nami ngibese sengishona khona lapha ukuthi ngathi anginasono. That is why ngala evende bomnyama bende lama rituals bahlabele inkomo kude batothola ini emandla but thina emandla siwathola ku Jesu Kristu. So naye Jesu wavuswa kude avuse. Uyayiva lento? You cannot give what you don't have. Uyayibona? So unako uma sengimreceive njengami sengimreceive ngimreceive Jesu Kristu sengingakhona kukwenda sengingakhona kwenda tindo manje lebetendiwa ngiJesu uthi yena singenda kudlula yena ngekukholwa but kwanyalo angeke ngikucizelele ngicile kuko kakhulu because sisede lokukholwa lokho kwamine njengoba ngiyasho ukuthi angakhuliswa ngako lokukholwa ngisengahambi kufika lapho kusamele ngikhule evini ngekufunza living ngekuthandaza ngekufunza ngikhona ukukhula until ngize ngifike maybe kuleli point lelo. So into lesingayenda umuntu uma kashona into lengifundziswe yona ngisho kanjalo ngifundziswe kwekuthi lama spirits lawa labantu laba ngasaphili singakhona kubalanza thina sibathathe kuletitha babuye batofa kahle njengoba ngidochubeka nginikede ukuthi mina ngihambe njani because sisendile umsebenzi njengoba ngishido ukuthi kumake kukhona lesikwendile ngidokusho lokho ukuthi ngihambe njani because labantu laba abakhona ukunyakada nabo laba khona la ngoba ngishido ukuthi kulaba la eSouth Africa yabona ngidobekisa ngaye makwami because yonke into kusetshenziswa makwami uNkulunkulu wendi example ngebadali bami kude nathi lonke leliqiniso nini so mina ngiyakwenda then sengidontshela ke after so kuma kwami sikwendile khona lesikwendile siyabalanza ngemthandazo awuhambi wedwa even noma ufuna kuphuma kuthi kwefamily awuphumi wedwa ungafa
siphuma ngaJesu Kristu because lendo is spiritual. Amen. Njengoba ngishido ukuthi baqalela phambili. The time uthi uyangala bacala bayovimba bafike badide. So siphuma ngaJesu Kristu. Amen. Then kukhona lesikwendile lengitakuchaza ukuthi sendeni kuhighlightela kancane kunema code lababitwa ngawo kude bangakhona ukubaleka. Angisho babasebenzisa kubathuma njengami nje ngitsheliwe ukuthi boma ke nje babasebenzisa kubathuma kuyogangela abantu babasebenzisa lokwana lokwa. Then uma bahamba bayoganga mababuya bangabuyi nempendulo bayabashaya. Ene naloko uNkulunkulu usebenzise iaction. Mina yonke into lengifundziswa yona esikhatsini lesiningi kumele ngiyende. Makune line kumele ngilidlule. Kude ngikhona ukufunza. Ngifana nemntwana lomncane mawufuna kumfundisa ukuthi umlilo uyashisa, kumele ucala ubase elikhandlela, then seliyavutha, then sofaka sandla, so yamtshela ukuthi kuyashisa la. So mina ngikwendile ngihambile ngemthandazo ngayo ilanza imiphefumulo. However emkhathini sathana ubese wangenelela, but icode ngayithola. Icode le bekubitwa ngayo I'm not sure ukuthi le code lena ngile bekubitwa ngayo makwami noma yabo bonke because baningi labantu labathunjwa ko shem. Baningi as long as ufungana ngoJesu Kristu sitawufika lapho. As long as ufe ungana uNkulunkulu vele ngeke ugeje. I think nale yama code ifuna sibe nelanga layo. Yeah, just ngoba kukutshela kancane ukuthi ngiyayithandazela ngayithola ukuthi kule process yonke ufuna unikedwe nale code. I-code uyayithandazela uyicishe konke sikwenda ngemthandazo. Siyayikhulekela i-code siyicishe silahlisa i-network ngalamanye amagama because angisho bathi noma bangabaleka bababita ngale code baphinze babuyele move. So le code lena silahlisa i-network ifuna uNkulunkulu nguye i-guide nguye lakutshelako onke ama steps mina ngiwanika uNkulunkulu usinyalo yenda so nyalo yenda so nyalo yenda so then lokunye phakathi kufaka nema fasting hayi kuyalanjwa makusetshenzwa kuyalanjwa biza amandla. Yeah because namanje nje ngibona ngikhuluphele. Yeah, ngiyaprepare ukuthi hayi makunalokudoda nje ngoba ngathi ukuthi bathi how many days fasting nguye uNkulunkulu la ngitshelaka ukuthi 1 day 3 days 7 noma 40. Ngifuna singenela endabeni yamaphupho wokuphupha abantu abangasekho. Uthola ukuthi manje ihambe ecaleni nginothe indaba ukuthi uthi makuboshwa umndeni kuboshwa ngisho nesizalo sakhona nabantwana abazalwayo bazalelwa kuyo yona lento. Mawuphupha sewuzithola ukuthi sengiyamphupha lo muntu manje oshonile ayikaze wena iyakwenzakalela mhlambe maybe it's a sign ukuthi akekho endaweni eright awukaze wamphupha awukaze wamphupha baba mhlambe. Hayi mina sisi bengingakaze ngaphupha. Bengingakaze nje my first time ukuthi nje ngitiphuphele ngaphupha the day uNkulunkulu abakhulula the day 2022 bekuliphupho lami leqala lelo. So into lengayisho kulaba labaphuphako kufuna thine bantu ngicabanga ukuthi into lengcono ukuthi simthole Jesu Kristu simthole uNkulunkulu because lithi iBhayibheli naye lo Satan uyakhona kudenda ingilozi yaNkulunkulu and vele yena makasebenza like Satan wathi history naye yonke uNkulunkulu naye wathi yonke into leyendeka bekakhona naye Satan uyakwati konke ngathi uyabathi bogogwethu lesingabathi so naye angeta in the form of bona. Angisho ukuthi uma umphuphile makwakho ku wrong but bengingasho ukuthi abantu abahlolisise kwekuthi yini lendo loyiphuphile uthini makwakho utakubenefita kuphi because vele kona siyalahleka kanti lokunye lokubalekile kuba naNkulunkulu because kwamine mangithunywa kuyolanza lemiphefumulo i-confusion beyiningi Sathane bekakhona ene bekangiconfuse hayi kudlala bekangiconfuse but into lengayinaka ukuthi mina mangenda tindo bedendeka ene lokunye angisho kusetshenziswa emakwami uma ngibita ngithi ngibita amakwami labo makwami baningi emoyeni banengi. That is why we must be careful kuya emathuneni siyokhuluma nebantu leti poko ti receive kuqala bese tiyavela tiyasincetha noma tenda whatever letiyendako but laba kusuke kungasibo because mina vele bami bebangekho dzala nakudzala bebabambekile vele so bebangakhoni kuvela
So ngiloko lengingakusho ukuthi asibeni na Jesu Kristu, asibeni na uNkulunkulu. Simthole futhi ngekweliciniso sithole yena. Because I was asking myself ukuthi why mina uNkulunkulu angibidele ku-private place? Why ngingakamukeli Jesu Kristu esontweni? Then ngikufunzile ukuthi nabo bafundisi labangana Jesu Kristu bamukelisa abantu Jesu, nabo bathi Jesu le emasontweni kanza kusiko ngiletindo tabo naletindo tabo nabo bathi Jesu, and abantu mabaphakamisa tandla bathi ngiyakureceive Jesu njengenkosi yemsindisi akwendeki kona, but ngicabanga ukuthi ngishito ngasithi tortamdining nale ifuna langalayo ukuthi Jesu yena utombona njani ukuthi wamngele yena. Yes, mangabe wamngele Jesu lithi iBhayibheli ukuthi umfunzi lo ngetulu kwemfundzisi wakhe Jesu wahlushwa emhlabeni nedi mangicetha kummukela hayi lento lengiyibone lapho. So makwendeke lokho kufuna kwendeke vele, so kuqoleleka uNkulunkulu uvule tandla ukuthi asicolele. So makathi uNkulunkulu utosicolela akusikuthi nje bathi I forgive you njalo nje but it's possible. So kufuna sicinisele simbeketelele uNkulunkulu siye kuye. uNkulunkulu ufuna abantu bakhe, ufuna baye kuye uthi sidilane nebantu asibathi labantu bongcondo labantu lapha uyadlala bongcondo like ungabathatheli phasi banema tricks banako konke, but uNkulunkulu mkhulu babe wemazulu mkhulu kunabo. So uyabona mawuthinte indaba yokuthi abantu sidinga ukuthi sithathe uNkulunkulu. Siyamdinga babukele emakhaya uNkulunkulu. But before siphetha indaba yethu, ngifuna size endabeni yokuthi kuyenzeka uthola ukuthi eminye imindeni unyaka nonyaka kuyashona. Uthola ukuthi even nangonyaka kushona kabili kathathu enyakeni oyi1. Kwimindeni enjalo uthola ukuthi abanye bagcina bangasazi ukuthi uNkulunkulu silahlile wena. uNkulunkulu siyekelele, angeke ngithi ngiceda kushonelwa kulonyaka nalonyaka ozayo. Abanye baze bathi sesiyazi. Seyinjwayelo nje ukuthi la ekhaya nje unyaka nonyaka kuyashonwa. Ngohambo lwakho noNkulunkulu ungathini nje kwimindeni ekanjalo ukuthi ingenza njani nje kwizimo ezikanjalo? Okay, asesibuyele kwemsusa bantu abavule emehlo, because ngeke kumane kufa umuntu. Life is spiritual. Umuntu uqala abulawe spiritual. Batali bami bafe 98 spiritual, bashona 2003 physical. Mabashona liphupho livela ngathi babagabhelele into pieces benda sacrifice just ngoba liphupho ngelinike exactly. But bona bafe ngani ngekugula. Uyayiva lento? So sifo siya create. Then kunale misebenzi le yendiwa lamakhaya. Uyayibona? Siyahlaba, sihlaba inkomo, sihlaba inkukhu, sihlaba in. So mina lengakusho ukuthi ake sidede kule misebenzi leyo, because ayisibambelele sifundzisiwe. Ngiyolenza abangithi nami uma ngabe bekude emuntu bengeke kuyicoca indzaba yami la icale khona, icale ngekuthi bekufuneka umsebenzi. uNkulunkulu ungichazele ukuthi njengoba abadala bami bayasebenza bathi baya retire, bathi bayakhathala, waze wangibekisela ukuthi njenge retirement uma uretire emsebenzini usuke sowukhathele, like abasakhona, sekufuneka labanye abantu labatohamba bayobalekelela. Then bekumele kwendeke umsebenzi lithuthuva nje leli lisuka nje sekumele kwendeke umsebenzi. Lo msebenzi lona kumele kwendekeni kubulawe inkomo. Makubulawa inkomo kuhamba labantu, and I was told ukuthi kumele kuhambe 2. Kushona abanye abawu2 manje. Yes, and ekucaleni kuhambe ngaki? Replacer. Ngathi bayolekelela sort of. Ekucaleni kuhambe ngaki? Kuhambe 3. Then ngiyalo bekumele kuhambe ngaki? 2. Then uyayibona, then ngilapho ke la sebafika khona bafike bathi wake up ulaleleni. Uyayibona, then vuka, because kwa prophetswa before kwathi walithemba lebantu bakakhoza selikuwe sekude lenye indzawo laba ngaya khona. So mina bengingasho ukuthi asicapheleni letindo lesitendako lemisebenzi le sibulawa ngiyo, because lento le icala somewhere asibukeni lephasi le
la kusukela khona letindo ukuthi kude yini lesikwendako la ekhaya lokusilimatako lokwenda ukuthi ngeminyaka kuhambe umuntu la ekhaya because angeke kumanamane umuntu bhubhubhu so hambile no kukhona lokutoba khona lokuqale kwena imsebenzi inyane yekunatha tshwala yani le ngiyo lesilimatako nami nje ngivuswa nje umsebenzi lebekumele kubulawe inkomo then makubulawa inkomo kufa ini makwendeka umsebenzi usuka sowendiwe kucala suka sekuphelelisiwe nina nedi nisuke senithi siyavuma uyayibona yes sibukena le progress ukuthi uma kuthiwa sitophumelela ngiko yini kuyenteka yini lempumelelo so thina abantu asivuleni mehlo singabukeli tindo la singathatheli tindo phasi nalokuthi inikela kuNkulunkulu njengoba ngihleli kuNkulunkulu so akukho lula noma bangafuna kungibulala uthi uNkulunkulu bangamane bangihlukumete bathi kungibulala akukho lula so akusekho lula asitinikeleni kusimakadze ngekweliqiniso sisuke tukwetindo because uma uveta indzaba wena yekuthi sebayakhala bathi uNkulunkulu so silahlile no uNkulunkulu silahle yena kucala thina sangena kuphi sajoyina le sakhonda sithixo uNkulunkulu waflathela waphuma kwangena Deuteronomy 28 lakathi khona manje ngangilaleli mina salahla live lakhe wathi ngitawehlisa ini tawehlisa sicalekiso ifunze nje 28 uyicale le mawuyicala ku1 ithi maningilalela isho tindo letihle ngitanibusisa ngitanivikela tukwetithathenu ize isho ukuthi ngitanisakada tukwetithathenu leti tawuta ngendlela leyi1 titawuphuma in 7 different direction bese mawuyicala le kubo 16 iyasho ke seyiyasho ke ukuthi maningangilaleli ngilapho ke asikamlaleli simakade nami kungimanje ngiyavuma ngithandaza ubusuku nemini ngithi uNkulunkulu ngiyavuma batali bami bafe bangakwadi wena bafe bangaladi live lakho kodwa ngiyacela ubahawukele akusana ndzaba ukuthi mina ngiphilile emhlabeni ngangaphili nabo kodwa ngiyacela manubendela umusa ngenxa yami kuyasetshendwa ngilwatimbile ngingadadi so bengingasho ukuthi hayi bantu abavule emehlo baphuma bakhweshe yathi ukuthi mina ngalendlela angathi noma ukuthi ngivele uNkulunkulu ngambona straight ngiyaqala ya noma bangawenda umsebenzi futhi akusibhlungu zawo bangawenda bodwa futhi kude la ungangicinzetela khona cause sengiyade ukuthi ngithi mine mangenda umsebenzi ngivuma ukuthi baba wami namakwami babasebenzise kakhulu uthi makwami nje makasacetha kushona uthi bekeva ngazuthi kunelitshe lalithola kade ukuthi angalilinganisa athi lingakanani nelitshe lelo ya uthi bekumatima uthi ngiyabonga because uNkulunkulu ngathi akakafunanga ukuthi ngimbone make cause ukhiphe ligama lekuthi uthi wena sakanicathi ngithathe makwakho ngoba ngisilima mangisindiswa sa communicate uyabona then uNkulunkulu akabulalana uvumele isimo sendeke kude ende isibonelo ngebadali bami ngokuthi into leso ikhona masifuna kuyikhulula lemphefumulo singenda kanjani umuntu makafile bathi 100 years kule 80 years it's a chance ukuthi siyomlanza ngemthandazo abuye atofa kahle uma sengicethile ngidawubuya futhi ngidobashela abantu because kusase iprocess simendile step number 1 safuneka sichubeke akusiyindo nje lesingathi bhubhubhu over the night seyendekile no it's a process maybe yothatha bo 5 years angathi that depend but ngiyalo mnyaka from 2022 ngiyalo it's 3 years siya ku 3 years manje yeah solo sisalwa solo kusasemshikashika saselikhulu angathi nami ukuthi mele kwendakaleni kwathi uNkulunkulu mina ngathi lutho to a point ukuthi uNkulunkulu njengoba akuvusile manje ukuvusele for this season for i generation yamanje ukuthi phaphamani kungenzeka ukuthi uzalelwa kule generation engabeliveli ekutheni umuntu angathutshulwa yeah umuntu kungathwalwa ngaye umuntu kungenziwani ngaye we believe ukuthi nje uNkulunkulu uthathile bekuyisikhathi sakhe so uNkulunkulu ngathi angasigcinela wena hayi kona ngidohlala ngikhona into lengiyithandaza ukuthi uma kwendeka timbi tonke uNkulunkulu lafuna ngitilwe mane kube safe kube into leta ngikhipha nginje I know ukuthi makusikhathi setimbi
naku-site ngaya wena umkhulu wena but loko akusiyinkinga ngidawudla kudla ngito recover anginankinga naloko but mane kuchubeke kube yimbili spiritual lokuthi ngingatholakala sengiluze isandla sengiluze liso yabona because ushito ukuthi batangihlukubeta but kungibulala hayi bambulele makwami nababo wami mina no I refuse. Yeah. You are the pillar and the warrior of the family. Yes. And they provided nje kwabona abangadi nje but anginankinga naloko mina mangivuka ngibakhulekele inkinga Imindeni. Yes. So kubazalwane lapha emakhaya ungathini kumuntu othi no mina ngisindiselwe mina insindiso yami le. Mangi right mina hayi konke kuhamba kahle. Ay kunale abantu lababitwa ngokuthi ma intercessors. So siyathi ngakhulekela labanye bazalwane. Ungibona nje njengoba ngiphiwe ukukhuluma into tendeke. Every day ekseni manje ngiyatsinwa. Ngiyavuka nje sometimes ialarm yami yakhala bese ngiyayicisha. Ngiyavuka nje ekseni ngithandaze sonke isikhathi ene uma ngibona ingoti yemoto yendekile ngidibona ngineliqala mangakakhuleki mina ngibona ngathi khona lokho wrong longikwendile ngisho imishado imbala. Yeah. Funa ngivuke nje yonke into ngifundisiwe ukukhuluma shem ngiyakhona ngiyazama ngasho kanjalo ene ngiyafisa ukuthi ngisatokhuluma so nje asikhulekelaneni bazalwane uthi uNkulunkulu asisitaneni thine ukukhulekela lomunye umuntu man in a secret place singaze sikubone vuka nje ekseni uthi babe ngiyakhuleka ngithi konke lokhu lokuhleliwe because masivuka ekseni kuba nema assignment ema devil worshippers car accident ngiphilisa labasetibhedlela wena wedwane ekhoneni lakho uNkulunkulu utakubusisa utawujabula. Siyabonga kakhulu sisiwami. Umuntu ongathi uyakufuna ke kuma social media platform utholakala kanjani? Siphindele yona futhi. It is 068 699 0280 iMTN iWhatsApp leyo. Then ke yami ke yekufona but I prefer le WhatsApp because vele angeke ungithole. Then leyo ithi 076 5982 751. Ku Facebook awutholakala? Ngikhona ku Facebook ngimakwahlelo Lubisi. Yeah. Wakakhoza yeah but I can say ku YouTube bese ngivulile ipage lapha ngidibita makwahlelo testimony na ku TikTok ngikhona nakhona ngidibita makwahlelo testimony. Hayi asivali okwamanje njoba sishilo sazoba no part 2 part 3 part 4 uzochubeka ubhuti omdala uzochubeka uSt Dlamini. Siyabonga kakhulu babukela ukuthi nihlale nathi and ngiyabonga nami ngiyabonga kubhuti omdala uSt ukuthi angiphe lethuba kwiST Media ukuthi ngizohlala nosisi wami sixoxe le ndaba but ke sithi siyabonga ningakhohlwa futhi ukuthi ni subscribe ni comment nawe u drop i-comment yakho eshoyo ukuthi ucabangani ngokuthwala kwabantu ucabangani ngokuthi abantu bayathwetshulwa. Please nisibhalele lapha ezansi. Namhlanje with your host uSisi Nomzamo on a beautiful Tuesday sithi busuku benzolo. Enkosi. Amen. Thank you.